I pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu i danas ću pokazati svoju kolekciju Rubikovih kocki za vreme avgusta 2017. Pa, hajde da počnemo. Ok, kao prvo ću vam pokazati svoju kolekciju non-WCA kocki. Nisam baš non-WCA osoba, ali imam ih nekoliko komada pa ću to da pokažem na brzaka. Kao prvo imamo mirror blokove, što verovatno većina ljudi koji imaju neku non-WCA kocku imaju. To je u stvari samo 3x3 shape mod i slaže se ne po bojama nego po oblicima i uopšte nije teška. I većina ljudi koji mogu da slože 3x3 mogu da složi i ovo, i postoje neki koji čak bave speedcubingom ovoga i slažu za po 10 sekundi. Tako da kad smo sklonili to, idemo na sljedeću. Dalje imamo YJ Fisher Cube, također zanimljiv 3x3 shape mod i pravi vama zanimljive oblike, to moram da priznam. I također vama laka kocka, jedini izaznuti deo jeste to što su u stvari ovo ćoškovi, ovo ivice, i to morate malo da pogledate. I ovo su također centri, tako da vam je ovo u stvari middle layer. Sljedeća kocka koju imamo jeste Meffert's Gear Ball. Također jedna zanimljiva kocka, okreće se fenomenalno, to je za neverovati, mislim jeste da je simpatična kocka i sve, ali se predobro okreće. Također vama laka kocka, slaže se, treba samo 3 laka algoritma da se nauče. Sljedeća kocka koju imamo na WC jeste ovaj Cuboid, to je 3x3x2. Također nije teška kocka, imam samo jednu kocku koja je vama teška, do nje ćemo sada da dođemo. Prelaka također, isto ima par algoritama, inače ovako je dosta intuitivno. Sljedeće koju imamo jeste Chi Ivy Cube. Nju sam unboxovao pre par dana, tako da već znate da je vama laka i zanimljiva kocka. I posljednja najteža kocka koju imam, to je za slaganje, jeste Meffert's Ghost Cube. Ovo je jedina kocka u cijeloj kolekciji koju ne znam da slažim. I do dana današnjeg je nisam složio skroz, nego sam je samo na pola solva sam uzeo i rastavio i isklopio iz početka iz delova. Tako da to je bilo sve za moje non-WCA kocke. I sada krećemo na WCA, prvo krećemo od 2x2. Kao prvo, moja prva 2x2 jeste ovo Old Plastic Diane. Da biste znali da li mi je Diane Old Plastic ili nije, morate pogledati boju ovih kako zovu šrafova. Ako su šrafovi crni, onda je Old Plastic, ako su srebrni, onda je nova plastika. Odlična kocka, plastika je fenomenalna, međutim prespora je za mene, zato što ja ne radim malo luksalovi i sve to, tako da inače mi se osjećaj vama sviđa, međutim nije prava kocka zbog brzine za mene. Sljedeća kocka jeste moju Linkpo, dosta ovako dobra je bila 2x2 za svoje vreme, međutim sada postoji veliki broj novih kocki koji su dosta bolje od nje, a koštaju isto. I na kraju, posljednja 2x2 koju imam jeste Vapo, također brza i solidna 2x2, međutim dosta kečuje za moje, ako mene pitate, tako da mi se ni ona ni najviše dopala. I moja trenutno main 2x2 kocka je ova najnovija, to je Čuven M. Odlična kocka, magneti sve na mestu, brza, ne lokapuje ništa izbog magneta. Čak i ako je toliko brza, ima dosta, može se vama lako kontrolisati, da kažemo. To su moje 2x2 kocke, sada ću preskočiti 3x3 pošto njih imam najviše, pa ću da vam pokažem prvo 4x4 koji imam. Kao prvo, moja prva 4x4 jeste moju Aosu koju sam overlubovao i sada je prespora i bukvalno upotrebio, ali tu čisto držim zato što je imam. Međutim, u svoje vreme Aosu je bila odlična kocka, ali sad ima dosta bolji kocki kao i što se tiče prethodnog slučaja. Sljedeća 4x4 koju imam jeste YJ Guansu za $8, stvarno predobra kocka i svakome bih je preporučio zato što performanse za ovu kocku su predobre u odnosu na njenu cenu. Bila mi je main neko vrijeme dok nisam kupio Yushin Blue. Ovo je 60 mm kocka i veoma je odlična, ali ne odmah iz kutije, nego tek kad zamenite springove. Znači Yushin Blue, ako niste znali, postaje odličan tek kada u nju stavite Thunderclap version 1 springove.
I tada postaje fenomenalna kocka, dobija dosta na brzini, a pre toga je dosta spora. Sljedeća 4x4 koju imam jeste Chi Vučve obična. Bila mi je main, radio sam oko 1000 solova na njoj. I da, i dalje je odlična kocka i bila bi mi dalje main da nisam kupio Chi Vučve M. Ova kocka stvarno nemam reći, ovo je nešto najbolje što sam ikada probao, ovo nema većeg oduševljenja nego kad sam probao ovu kocku. To je sve što se tiče moje 4x4 kolekcije, zatim idemo na 5x5 kolekciju. Kao prvo imamo i prvu 5x5, a to je Yushin 5x5. Sada znam da i Felix i Kevin Hayes koriste ovu kocku za svoj main, međutim meni se ova kocka nikad nije sviđala zbog njenih lock-upova i ovaj osjećaj mi je stvarno bio odvratan, corner cutting je bio nikakav i sve u svemu ova kocka mi se nikada nije sviđala. Dok već druga 5x5 je promijenila taj slučaj jer Boomerang mi se baš sviđa, ima dobar osjećaj i sviđa mi se to što su svi layeri isti. Nema tipa da je ovaj brži, ovaj sporiji, nego su svi baš isti, međutim postoji dosta rasprave između ove dve kocke koja je bolja, pošto postoji ovaj mali broj ljudi koji voli jednu i drugu, to je zavisi od čoveka do čoveka ko šta voli. Sljedeća kocka koju imam jeste Premium Chi Wusheng, pardon, da. Također dosta dobra kocka, međutim pošto ja ne volim baš 5x5 mnogo, nisam imao vremena da je breakinujem, tako da je ostala dosta spora i zbog toga je nikad nisam koristio kao svoj main. Već sada koristim stickerless običnu Chi Wusheng koju sam samo ubacio 2 kapljice silka i malo DNM37 i postala je predobra kocka. Brza je i na lock-upu je i corner cutting je odličan i nemam ništa loše kažem za ovu kocku. Malo je teže navići se na Chi-ove Halbray shade-ove, ali ništa nije ništa teško. Zatim ovdje imamo samo jednu 6x6, to je Veishi GTS, sasvim solidna 6x6, čak i odlična i nemam ništa protiv nje, jedina koju imam tako da nemam puno izbora. I na kraju moja 7x7, Aofu GT, dosta je breakinovana, stara je koliko ima godinu i po dana. I da, pošto nisam baš nisam previše dobar u 7x7, tako da mi nijedna bolja za sada ne treba. Sljedeći što imamo jesu moji Square One-ovi, kao prvo imamo Cubicle Premium Chi Square One, odličan Square One, jedan od najboljih na marketu, to jest jedan od dva trenutno najbolja na marketu i realno ne možete da pogrešite ako ga kupite, odličan i dalje. Međutim, pojavila mu se prvi put nakon 2 godine valjda konkurencije, to je X-Men Volt. Također odličan Square One i dalje ne znam koji će mi biti main. Volt je nekako, može lakše se kontroliše, imalo sam usporio layeri, dok je Chi onako dosta fluidan i može da se kontroliše, može da se okreće bez ikakvog napora. Tako da nisam još siguran, oba mi se sviđaju pa ćemo još vidjeti koji je bolji za moj turning style. Sljedeća vrsta kocke koju imamo jeste Cube, ovo je moj prvi Cube, to je moju sa ball bearingsima. Ups. Da ume ponekada da zakoči, međutim dosta je solidan Cube i uopšte nije loš za svoje vreme, bio odličan. Sljedeći koji imamo jeste moju Magnetics Cube stickerless, on je doduše još dosta tiši, brži i manje lock-upuje i više mi se sviđa nego moj sa ball bearingsima. Sljedeći imamo jesu Pyramingsi, to jest mislim da je moj najomraženiji event. Imamo kao prvo Shengshu Pyramings i ima previše klikće, očajan je, nemojte ga kupovati bljak. Sljedeći imamo moju sa ball bearingsima, dosta smooth, to je dosta gladak, ima glatko okretanje i bio mi je main godinu dana, međutim ne. I na kraju sad imamo novi X, moju sa magnetima, brz, gladak, odličan i dalje nisam zamenio nalepnicu što treba uskoro da uradim. Sad imamo dva Megaminxa, kao prvi imamo YJ Yuhu Megaminx, za ove pare odličan Megaminx, međutim nikad nisam bio, to jest nikad nije bio dovoljno dobar Megaminx da bi počeo malo ozbiljnije da ga slažem. Što se promenilo pre par dana kada sam dobio X-Men Galaxy Megaminx, bože koliko je ova stvar dobra.
Znači okretanje je fenomenalno, realno ovo okretanje može da prođe na 3x3 a ne na Megaminxu i ja bolji Megaminx nisam video. I da, jedini koji možda bude bolji jeste Cubicle Labs Galaxy M, ali da. Sada moja najveća kolekcija jeste 3x3 kolekcija. Kao prvo imamo Maru Nano 3x3, možete vidjeti kolicka je u suštini ovo kocka, mislim da ima samo 8 mm ili tako nešto. Nije toliko teško da se složi, mislim slaže se isto kao i obična 3x3, samo je dosta teže za upravljanje zbog veličine. Sljedeća kocka koju imamo jeste Mass Produced Weilong GTS 2M. Dosta dobra kocka, odlično, što više, samo je malo prebrza za moj stil okretanja. Samo sekunde složim šta sam uradio sad. Ups. Ok, sljedeća kocka koju imamo jeste GOG One Yushia. Također odlična kocka za svoje vreme, bila je prva kocka koja je započela ovaj trend sa, da kažemo, bučnim kornerima, sa square kornerima i svojim fluidnim i crispy osjećajem. I da, nikad nisam bio pretan ljubitelj zato što je mnogo kočila. Sljedeća kocka jeste Premium Volk 3. Jedan od rijetkih ljudi sam koji mrzi Volk. Ne znam zašto, ali nikad mi nije ležala ta kocka. Jedan od mojih omiljenih kocki jeste Gens 356 version 1. Ima fenomenalan osjećaj ova kocka. Jedina njena mana je od uvek bila to što je lokapovala, međutim u to vreme to uopšte nije smetalo. I da, mogao bi da koristim sad ovu kocku, međutim nije mi main naravno. Sljedeći imamo moju Along version 2 koju sam ja namestio. Odlična je, obožavam ovu kocku, bila mi je main godinu dana. I realno bih i sad mogao da koristim kao svoj main, možda bi mi čak ova kocka bila i backup main. Stvarno volim ovu kocku i ona je bila moj prvi, da kažemo, main koji mi je bila main duže vreme. Sljedeća kocka jeste moju Along version 2 Cubicle Premium. Možete vidite logo, će da fokus, ups, pardon. Tako. Također odlična kocka, međutim kada lub nestane postane onako dosta isušeno se osjeća iznutra i veći sam ljubitelj svoje kocke koje sam ja sam podmazao. Sljedeće koju imamo jeste Yancheng Yan 3. Dosta bloki kocka, međutim i ona mi se sviđa i nemam ništa puno da kažem za nju, povoljna je kocka. Sljedeća kocka jeste, koliko ja znam, Kong Design Ming. Nju sam skoro uzeo ako je izašla odavno i ona je bila prva koja, ja mislim, jedna od prvih koja je počela ovaj trend sa squared cornerima. I da, dobra kocka. Dalje imamo Weilong GTS version 2. Da, to je sve što imam da kažem. Onda imamo jednu budget kocku, mislim da mi je ovo jedna od rijetkih budget kocki koju imam, to je CubeSat 3x3. Apsolutno očajno, kupite bilo koju drugu budget kocku osim ove, znači ovo je neverovatno nešto kako se okreće. Sljedeća kocka koju imamo jeste Stickerless moj Wolong. Ova kocka do duše je također odlična, međutim nikad je nisam više volao od Aolonga, zato što je bila prebrza za mene i više sam volao osjećaj od Aolonga. Sljedeća kocka je Tenglong, ni ovu kocku nisam pretvarano volao zato što je bila previše spora, morali ste baš da je podmažete za sve pare da bi postali ole brže. Ups. Dalje imamo Thunderclap version 1. Za $9 predobra kocka, svakako bi je mogu koristiti za brzo slaganje.
Sljedeći imamo Veilong GTS version 1 Cubicle Premium. Ova kocka je bila korišćena, mislim, od svih Speedcubera kad je prvi put izašla. I da, odlična kocka. Sljedeći imamo Genser Premium kocku. Također dobra je Cubicle verzija, dosta spora, to je Cubicle Premium verzija. Sljedeća kocka koju imamo jeste Mini Veilong version 2. Solidna kocka, međutim kada sam pokušao da je rastavim, ovo se desilo, jedan ćošak se polomio i od tada je postala skoro pobeda. Mislim, može i dalje se okreće, ali ne, i premalo mi je za ruke, ne mogu da baš dobro baratam s njom. Sljedeće koju imamo jeste neka buđava kocka koju sam platio $1 na moru. S obzirom da košta $1 uopšte nije loša, ali mislim da ću čak i baciti, pošto mi uopšte ne pristaje u kolekciju jer je jedina bela kocka od svih. Onda imamo moju prvu, to jest moju prvu Speedcube kocku. Speedcube kocku, bravo ja. To je Dayan Zenchi, nju se koristi za slaganje pod vodom i dosta je dobra kocka i bila je najrevolucionarnija kocka u svoje vreme. Sljedeće imamo i prvu prvcatu kocku, to je naravno Rubik's brand, koja još nije počeo s Rubik's brandom. Verovali ili ne, kada se ubaci malo luba, postane, da kažemo, solidna, nije baš ni solidna, ali postane dovoljno dobro da može se koristiti. Sljedeće koju imamo jeste Yushin Kirin 3x3. Također dosta dobra kocka, mislim oborila je svetski rekord sa 5,25 sekundi, pardon. I dosta je brza, međutim za svoju brzinu previše koči. Sljedeće koju imamo jeste Fengshi Jayun. Dosta mi se sviđa osjećaj ove kocke, međutim ono što mi se ne sviđa jesu ovi kao zidovi gde se lepe nalepnice. To dosta pomaže što se tiče gripa, međutim Luka Head dosta poremeti. Zatim imamo Genser UM. Možda druga najbolja kocka na marketu trenutno, ili najbolja, zavisi sve naravno opet od čoveka do čoveka kako se kome šta sviđa. I posljednja kocka, moj trenutni main, Cubicle Labs Veilong GTS 2M. Neću ništa govoriti o ovoj kocki, sačekat ćete review za možda nedelju dana ili tako nešto. Ok, u ovoj kolekciji imam svega 54 kocke i nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like i subscribe i mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Poz!